Көңүл буруңуздар, урматтуу Ош Жалал Абад шаарынын тургундары жана жалпы кадырлуу көрүүчүлөр. Эгер сиздер үйүңүздөрдүн көркүнө көрк коштуруп, кооз кылып, травертин фасаддарды жасатууну кааласаңыздар, фасадный фирмага кайрылыңыздар. Болгону сиздер үйүңүздөрдү көргөзөсүздөр, усталар, травертиндер, лесалар бардыгы фирманын өзүндө бар. Экранда көрүп турган кооздуу көз жоосун алган мыкты үйлөрдү дал ушул фасадный фирма кооздоп жасашкан. Сиздер да кайрылып үйүңүздөрдү кооз сапаттуу кылып жасатып алыңыздар туугандар. Биринчи KG YouTube каналынан көрүп айланыш кылып жатабыз десеңиздер, албетте дагы да болсо арзандатуулар болот. Ассаламу алейкум достор, амансыздар. Бүгүн биз Жалал Абад кой базарын тартып көрсөтөбүз. Андыктан каналыбызга атталып, видеону акырына чейин көрүп туруңуздар. Жалал Абад кой базарына киргенде оң жакка бурулсаңыздар, бул жакта коозулуу койлорду, коозулар сатылат. Сол жакка бурулсаңыздар, кочкорлор сатылат. Азыр биз кочкорлордон баштап тартып көрсөтөбүз. Андыктан каналыбызга атталып, видеону акырына чейин көрүп туруңуздар. Мына коз соода болтабы? Канчага? 13 миң болтабы? Канча болот бу? 50'likке berip Ökön 50 mingге? 60 ming деп атат. Ökön 50 mingге берип жатыр, азыр 60 миң деп атыр. Бул жерде соода болот атат. Канча чишти экен? 4 kişi 6. 4 тиш 6 чишти кошкорлор экен. Азыр ээси 60 миң деп атыр. Koy 50'ye vermek geldi. Öyle vurma. 55. Yerden yüklem geldi. Özün maçına gitti. Мына туугандар, булар соодасын кыла берсин, биз дальше тартып берели. Ассаламу алейкум тууган, кочкорлор сеникиби? Канчадан тутасың буларды? 35тен. Үчөтөң 35тенби? Yok tetik 60 mısın? Мына 60 миң сом бу. Базар качан сурады? Pazar 35'ten sonra. Базар 35 миңден сурады дейт. Мына чоңду канчага сурады мына чоңду? 35'ten. Үчөн 35 миңден сурадыбы? Жакшы, сатып ал. Ассаламу алейкум ака. Кочкорлор канчадан болду? Bunlar 25'ten. 25 миң дадыңызбы? Канча тишти булар? 2 kişi. Мунусу 70 миң сом. 2 тишти кочкорлорбу? Жакшы, сатып алыңар ага. Мына коз кочкорлор кимдики экен? Сиздеркиби? Канчадан болот мыналар? 17 миңден датасыңарбы? Мына коз кочкорлорду 17 миңден деп атат экен. Мына туугандар, мына 4 кочкорду 100 миң деп атыптыр. Ассаламу алейкум, мына кочкорлор канчадан болот экен? 30 миңден деп атасың. Базар канчадан сурады? Бул жерде соода болот абы? Үч кочкорлорбу? 25 yarımdan bu buluş. 26 bu ökü. 26'dan da vermesin. 27'de bu. 27 yarımdan. Ya ökü ya. Bunda para bozardan görüyorsun. Burada yani şehirden kep kanunu yok. O ka senin tanrı. Daha işte. Osmanlı. Мына жерде чоң кочкорлор кирип турго. Канчадан болот экен мыналар? Билбедиңизби? Канчадан болот экен? Мыналар 100 миңден дейт, мына кара кочкорлорду, муну 150 дейт, кызылды. Ассаламу алейкум, кочкорлор сиздикиби? Канчада атасың мына кочкорду? 100 миң. Мунусучу? Буларда да 100 миң. 100 миңден. Тегиз эле 100 миң. Сарынычы? 150 миң атасыз. Өзүңүз бактыңызбы? Оке. Бишкектен келген, Бишкектен. Bişket. 80 линиясы. Чүйдөн алып келдиңиз барын? Жоқ. Өзүмдүкү, өзүм короман чыккан. Наркы ошо чүйдөн келген да, атасы. Ошо атасы, но балдары бар. Koy gördüңөр mü? 2 жыл койдум да. Быйыл эми алмаштырып атам да. 3 жашар болду да эми. Кайсы жерде багасыз? Али судан турам. Майнцда турасызбы? Ассаламу алейкум, канчадан болду кочкорлор? Мунусуга карасы канча болот атат? Onu boluşa 60, narıda 25. Муну кызылы 25 миң деп атат. Мунусун 60 миң деп атыптыр. Çıkarıla gel.
Tishlari lekmi? Bunisi qancha tushdi? Bunisi 6 tish. 6 tushdi qo'chqorlar. Ha, yaxshi. Sotib olaman. Nima gidga sizlar-ku? Qancha deyaptir? Bilmedim. Bu yoqdagi o'xshaydi. Sizniki? 25 mingga berib qo'ydi. Arıgan. Ona dedi birini 33 qildim. Sen qo'shqorni bermaydi. Qo'chqorlar sizniki? Men Qanchadan deyaptir? Bunisi qarasi 30 ming, nar qizili qancha deyaptir? Narkıl 25, berkin 30. No, 55 ta qisqasi. Ko'kasi 55 ming. Bunda qizillar kimniki? Jana an bilmayman. Ani bilmayman deydi. Buni ikki qo'chqorda 55 ming deyaptir. Birosini 30 ming, birosini 25 ming. Iyesi yo'q ekan, yoshlarni so'rayin desam. Buni qo'chqorda oldingizmi? Qizlarday. Boshliqdagilar, qara Afganlar tartış. Ha, bo'ldi. Qancha shu qizilim? Assalomu alaykum. Qanday yaxshi desoqtangiz ishlaringiz bo'ltami? Soda bo'ltami, glавный? Allohga shukr, sakin. Allohga shukr, masalan bo'ldi. Desoqingiz yaxshimi? Shukr. Yaxshi bo'lsa bo'ldi. Qancha otasiz buni qo'chqorda? 40 ming. Bo'lishini qanchaga o'rtasiz? El qatarlar. El qatari. Yoshi qanday buni? 4 tish deydi. Yaxshi qo'chqor ekan-a? Buni qo'z qo'chqorlar qanchadan tutgan ekan? Onu bilmedim. Bildingizmi? 24 ga sattım onu qarang. Buni siz 24 mingga sotdingizmi? Nar qizildichi? Çok turadi, satish kerak. Sochga siznikimi? Yaxshi qani ekan. Kaniki. Çoğundu o. Ana 70 da o. Buni qo'chqorlar qanchadan ekan? 35 da. 35 dan tutasizmi? Bunisini-chi? Aşağıya Oko 70 da. Yoshlari qanday bo'ladi? 4 yaşta. 4 tishdanmi? Buna 4 tishli qo'chqorlarda 35 mingdan deyaptir. Bozor qanchaga so'radi? 60 mingga so'radi deydi. O'kani-ku? Ha, 30 mingdan so'rabdir-da. Buna sizniki? Qanchada o'tasiz? 180. Bunisi 100 ming deydi. Bu qancha tishda buning? 4 tish. Narxingiz? 2 tishda. Bozor so'radi-ku? Siz 100 dan o'tasiz. Yok onu güzellikle böyle 75 mingdan beryapsiz-da. Yaxshi, молодец aka. Вообще, buni tuğanlar buni 2 qo'chqorda 150 mingga berib edim deydi. Yaxshi cho'ng qo'chqorlar ekan. Paradasi qanday o'zingizning qo'chqorlardanmi Gisarmi? Tacik'ten gelgen. Ha, bunu. Ona özüden. No Tojikistondan kelib turib, o'zingizning qo'chqorlar ekan. Qo'z qo'chqorlarni oldingizmi? Qanchadan bo'ldi aka? 14 ta oldu. Buni qo'z qo'chqor. 2 kişi var. Ha, bular Emretda 2 tishli qo'chqorlar ekanda. 14 mingdan bo'ldi bu. 14 ta oldu. Tuğanlar buni qo'chqorlarda 14 mingdan bo'ldi deydi. Assalomu alaykum. Sizlar-ku qo'chqorlar? Buni qizillar-ku. Qanchadan tutasizlar? 120. 120 dan. Tegiz 120 dan. Qancha yosh bularni? 4 kişi. 4 tishli qo'chqorda teg. Bozor qanchaga so'radi? Pazar. 65 den, 70 den. Bozor 65-70 mingdan so'rayapti turib. Bular qancha ming qo'chqorlar? Oğlum ne ola sizniki-ku? Qo'chqorlar. Qanchadan tutasizmi cho'ng qo'chqorda? 100 milyon. 100 ming. Narxingiz-chi? 120. 120. Yoshlari qanday bularning? 6 tiş, narkısı 4 tiş. Bunisi 6 tish deydi. Narxisi 4 tish. Bozor qanchaga so'radi? Narkısı 75 ke, belki 45 ke so'rayapti. 45 ga. Bular kimniki? Bulardan sizki? Yok, buna yapalım. Buni bu qanchadan tutasiz? Bunda qarani qanchada tutasiz? Qizilni qanchada tutasiz? Karanlığı 50 de otan. Qarani 50 da tutasiz. Qizilni? Kızıldı 45. Qizilni 45. Sotib oling aka. Yaxshi qo'chqorlarni olmabsiz. Oo. Assalomu alaykum. Bu qo'chqorlar sizniki-ku? Bizdeki ha. Qanchadan tutasiz? Gisari bular. 20 adam. 20 ming deb tegiz. Qancha tishdi bular? 10 штук. 10 штук. 10 shtuk. Tishlari qanday? Yoshlari? Kozu. Ha, qo'zi qo'chqorlar bu. Qo'zi qo'chqorlar. Bo'lishini qanchadan berasiz? Kozu 19. Bo'lish 19 ming deb. Nar qo'chqorlar qanchadan deyaptirmi? Cho'ng qo'chqorlarda. 60 milyon. 60 ming tov. Qancha yetib beradi bular? Xitoy vaqtavay bu. Bular Aqtavay, bular Aqtavay. Urukka qo'y. Ha, uruqa deysizmi? Uruqa. Bularning pripeni qanchalar bular? Bular 25 ta. 25 ming ama shular bo'ladi-da. Yaxshi sotib olingiz. Yaxshi qo'chqorlar ekan.